Mai ben menekat ules meletas nuis neno natuin hita ikutin an bilasi mapaluli neka na ko kanal YouTube YKB wa meto. Henati at nen anus neno hunun henati at nen anus neno alkit onen. Ente syukurusi natuin bitabui amfekai tapsona henati amen hoam. Tuntakunay na koan inay tan talnam so no kalekot. Amin. Anus neno le mesidat nen ni nakanak tuntaku atau nia olet. Masui kan bi na Yesaya nakasio ela basang faun talantia inel nakaboes ela mese talantia inelaha. Antupus niukit abetian bi na Yesaya nakaboes ela mese na ela nua. Lainana nak susel manukat neusin naiti fekat enati na susel maneki lasi a olet ni ale atuni a olet sin. Mai bin menekat an bi menekan usif Yesus. Anak kuasa tay anak lasi fekat sin an bi pah Indonesia leka sinaiti lasi fekat fe neki lasi susel ni atuni a olet sin. An bi tabu mese an minan tuaf mese le antam of natuin fase 2 ai antek ne kaset nak laundry tuaf lei leka ineku nok atuni nane inloi menati nanaba fase 2 niki upan o hitung faun mes atuni amui blua lei kanait nani fa ini blua sin tal ton mese maleka ton mese inem henati nait ini bua le in antitip en fesin henati tuafli an fase esleka inem henati naiti bua ini bua ino ine uknok sus ine uknok ini bua le namleun esnanet tuafli naiti fekat henati nik lasi lei neulasi afek ni atuni afek klasisin maleka antian atuni afek klasisin aitin fekat henati natam tuaflei ni o selama ton mesem funang faun. Esnanet uablei fani hetaf neukit nak leka ale atoni naiti fekat sin naiti fekat sin neki olet ni ale atoni asusel sin. Esnanet na koan leitat nen na Yesaya an saksi mananoi nakit nak susel manukat ni ale atoni le nek susel ni india sin. Atuni le nek veklasi neki moet le kan matomfa na ko anus ne in mes na pin suat mai na pin susel leka inanawa lasi veklasi an bita bui italakit fanion mansian temteu am isneno le nati in es an fanion a veklasi leka dia le fanion atuni susel iugno klasi maniat Alknino antu mantianu kita lenane makai setnikan henati at like mat subscribe ma uam nano new alakit leka hitanawa lasli alkit onen hente syukurusi natuin bitabui hemnen milali waam fenekai henati kaismik susep new ale hebia a oletsin amin Alknino antu new kit onlenan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.